50 pisan Komite. kedua petalun Bapak Alsin dari siapa? Tapi memang direk. Bapak Alsin. Ini apa? 50. Yo, pisan. Kedua petalun. Lelang komite. Iya. Kalau langsung antar, langsung ambil uangnya. Oke, Ya, Pak Ketua. Oke. Beres semuanya. Ini apa? 50 pisan. Anggan ada pulau namanya alam. Iya, tak kolusi teh. Iya. Anak mau pulau na pisan. Anak mau pulau na. Keduan, entalun. Ini dua naman. Soalnya apa saya kanina tau. Oh, BP3. Oh iya, hindi kami taway, bakit nakereke? Hindi kami taway. 20, 25, 50 yung. 50, bisa penuan. Entalun, dara tau yung. Boning. Bambil na arok ko, barang na ko din. Post ko na. 50 na ba din? Langsung bayar ini mana? Iya. Langsung. Iya. So, tiro dito na sedang kamboning langsung mabayar. Hindi mo 20 pisan. 50 lang may. 50 lo, nilo. 50 pisan penuan. Pentalon, iyo, parang tawag kay marinding deh. Hindi taruh ka buat eh. 50 pisan. 60 na. 70. 100 pentalon, ba ini? Oh, kau masaya ko to anong tarang ko. 100. Bahaya kayak main emang anu lah mangal. Hindi. 50 deh. Kung rerong. Emi, pentalon. Bapak na rerong. Oh. Ha, barali to. Ngatoy memang musing na. Hindi. 20. 50. Pentalon. Ikor kate apa to? Yo. Aring pumapi do nanti pumapi kate. Iya. Hindi pa? Hindi. Apo te. 50. Pentalon. Keluarga. Kata dulu, Papa bisa dulu. Hindi pa kapolyo te. 50 abo na to. Ano na pulo na? 70 pentalon. Wah, taruh ka po te. 100 itu. 100. Dira? 50 rin. 50 ade. 60 na. 100. Nanadua ko bis 100. Pakai hindi kikili mga sawa eh. Nanadua eh. 100 sa 10. Nalatang ka. Pentalon. Nalatang ka to. Mudah-mudah mong. Bisa. Nadua mo na. Nadua pa. 50. 60 na. Kaya mo? Pentalon. Dua pa. Kapiling na te. 50 boning. 60 na. Benopi. 60 na pentalon. Keluarga. Bisa pa. Bisa mo ra. 50 mga siya na naman yan. Pentalon. Iya. Regen itu. Iya. Catat siapa ngamuk tuh dah. Iya. Iya. Dempale.
Posyandu. Oh iya Ya, dah. posyandu. Iya. We posian nun deh. Iya, malombo-lombo na teh. Ini kami tahu ya. 50. Apa na rin petalun? Ini siapa? Ron mo to. Ini siya nyo mo eh. Ini mo nang eh. Sarado mo nang. Petalun. Wah. Wah, nagtarong ka po na te. Naratawa ya. 50 Ramono. Paano to? Petalun. Ramono. Ramono. May bisang na doon. Loko pa nila kung bisang na doon. 50. Hindi pa. 50 lang kita nga. Petalun. Sa bata ba to? 50. Jeffrey. 50. Sarado na may alang. Petalun. O ba ni Rocco na rin kumisingin na. Mang kapitan lang nila. Masih posyandu le. Posyandu. Ay hindi natin sarado. Yung may puluhan lang nila. Pampito na Rocco pa. Marga na buwan. Ano na pululo? Niyalas yung nila yung. Hampir apa? Lebih dalam. Anak biro apa tu? Ini dah lu apa teh? 50. Bisa beluan? 60. 60 nanti. 100. Talon. Entalun. Oh, 100. Apa biro katabe? 100 dong. Bisa mora. 50 bisa. 100 mo na doon may. Ini. Tabi, pamerok pa. Yo. Yate pimpiran-pimpiran mo tapogo usaba daripada mahal ki tambah itu loko tondok na napakwadongan ki inisiatif na mo te anak siya suno mo tan diliatung napamisa-misa ko de modomi patua. Pero pira-pira mo na ibuto. Jadi lago kita keluarga, ya mau teh atas tiru ya, di sana lelang Amerika, lalu ringan nih teh keluarga ini, Jonathan Mamadong, itu sudah ada baca mah. Iya, silakan. Kasih turusan na, rinding noninduk, sapan kuah. Lelang Amerika. Lelang Amerika. Oh. Iya, Iya, pelan-pelan. Papa amo, iya dompa. Yo, ya teh, karena wakili keluarga Papa Analan, hindi ko min. Napakada mambe kunina tokuma yate lelang yamo latatiro solanasang sabah latadukung te kita lantondok jadi yato kamu teman-temanku sunuku lami pokada yung napenami yaku tandai laku dulu kira kaya kulat tentukan kumasama to yato naman nate totungara do tembe ita sang pulo pitu na dem pandoki dan juga pandoki lalasabalan ya susi duka to
kamu tuh nopo imo okoran lan sangaliatungan. Mi kebetulan din, tekulan tak taki apa ikararo. Jadi lan nalaki bagian ta nampak kan inde tongkonan inde pakelo. Kumatiro mito may painan. Kasi dukung-dukungi dinoba ana men ni namelo katira solanasang minimal jalan baju seragam minimal tentu yan na minimal then to target jadi laku pamulay jo may adingku pontato kira pemuji contoh teladan 50. Oke. Pemuji 50. Dapat nih tadi dapat nih. Sabah. Yan na, dia makin nakaduka, biasa kita man. Langsung na bayar pemuji malas 100 malas 100. Laku para ano may tayo patira sa nanatiro tarong marasa ba kasi ano natulang nangkay tombang adyata 50. Tumendan basusi 100. Ya harus langsung dibayar. Makanya tak pula melangkah sama sementara saya mga dapat di luar jalan. Budak pa waktu lah terpakai. Apa tak pulang pantau nasang ni. Mangka to kaluku. Mangka to. To kaluku Mbak Susi. 50 alay. Merero plena. To palara. 100. 400 kilo ni. Bisa ano pa na marakang pa. Jadi rapa-rapa ko pamite ading ko jomay na nanti midisaw. Rapa-rapa mo ko ni. Lo may suno 100. Kilo ni. Jadi pela ini sama mangka mo to kalukule to patandukan ada na bisa to sama aku dah kita patandukan ini sa membro lang pukada daw Yo. Ya 50 tayo kami lang pasang patandukan dulu sama dapat kami terusnya hindi pa. Mangka mo parara. Mangka mo to kaluku. Mangka mo mala. Leban 100. Masa lisau gitu leban. Ujung, leban. Nelolo 100. Nelolo 100. Gorang umban. Masa 100 po isran. Sa dito pa rin niya. Dati menangka ke tanah mamaya. Iwan niya langsung mamaya. Iyo. Alagi na ako korban kila. Ala di nagandor kami. Dagwa kami na nagandor kami. Sabi. Hindi pa yun, Kalau untuk mereka kita kan apa? Ya, kau tak. Pakandukan 100. Berapa? Tosi rope? Kade, nalati ako mati ini. Nabati nanti. Setor ni dulu, no kito.
To si Rope. 50 kung pande, lon wakili to si Rope. Tumbang niya ta? Makale, oyo, ha? Tayo mo kukilala eh. Apa? Kalau tayo si Rope, hindi siya mo. Bisa nga para, di pa yan na, ikhlas, nangarang akiya. Apa? Manggunto. Oh, manggunto. Ini do. Oh, manggunto. Barang manggunto. Oh. Karena berkata ya, tapo tayo panakan na 15 ya te. Takinalabo. Ayo. Orang. Takinalabo. Takinalabo. Ano ba? Barang tak kira lah 50. Hone. Kaya na, bisa ko 50 ribu ni. Kaya na, to sa landakan na lonong. Doon to. Oh. Dito to. Bone sarado. Gulo. Dito mige. Ya kuro si palitan ko na po na royo niya. Oh. Doon dolo. Oh, hindi yung mo. Oh, buntu. Takinalago. Oh, buntu. Buntu. Oh. Tiro mi sarado. Buntu sarado. Takinalabo pa. Oh, takinalabo. Iya, sebab biasa na po kada. Oh, iyo. Biasa. Biasa may takinalabo. Ya. May tiro dugan lindo na to, may to nasorong-sorong. Ya, biasa na takinalabo. Ya. Ya, jadi Ya. wajar. Tiro to. Oh, takinalabo sarado. Iyo mo na may paano Iya. Alami pagkano tiramin natin. Ya de takinalabo. Di na takinalabo. Lebanin tayo may na. Lihatid tayo. Iyo, nawasan ka nakabatina. Oh, itanasan. Oh. Mangka buntu. Oh, sarado buntu nina tiro mga roko. Mangka pasti. Mangka, ada tenang ko. Oh, tenang mo. Oh, tenang. Ya. Paparilian. Oh. Paparilian. Oh. Pagkero ya. Tiro. Oh. Eh? Oh, pakilo. Diri. Oh, bukan ninan. Oh, pakilo. Mana pa? Oh, mangka manina. Oh, mangka. Oh. Ya, siapa tahu ada orang pa ya? Tuntong lang kasi makilala sa yan mga maralim mo, tayo mo di kilala eh. Mangka na sa mga paparin yan. May namin kami kite sa baa. Kaya manan pa, padaman. Lamilang ka mo lako batina te beetado. Lamilang ka mo kami batina. Tumendan? Oh iya, tumendan pa. Mangka mo ya? Mangka mo to Mangka mo. Tumendan. Ako na. Din pa kegiatan. Tumendan. Panalan na. Jangan natalamina yun ako kinapwede ko. Ya. Diwakili dito. Ya, sudah ada wakil. Ya. Jadi ya te batina abatua nakaloloran na te beta do. Mana ko po to? Aku 100. Sawa. 100. Ada mo kila? Kaya, budaya. Weh, panimang kami buat durian mo yung otong. Iya. Habis panen. Bisa duka kartu ATM dako jaminan. Dan dia bila si Pak. Toma! Bila niya si Pak, ya matoki si kulit kantong ta. Misalnya mani, misal kantongku. Dia pa yun, misalnya pati akan narampo.
Kami pangalian mo ito ni Kumo, pangalian saratu, ade. Pangalion? Saratu. Saratu. Dara na rakoy. Kumu. Halo, Ya. Oso na lang. Okay, mga midolo do. Ya. Menerang na tato. 500. Sama para. Minggu durian pisang ini. Minggu depan tak apa-apa. Satu lagi kilo kena pasang ito. Ayo. Dan lupa kami musim. Yang orang nanti kilo. Seluruh. Pernah di number ni. Pernah di. Tak ada siapa. No. Bukan namin sang anak ko, yan na tayo. Dami, saba, susi pa to, sirang sa. Lo Anto, lo may imbara na pa. Anto. Anto. Manin mo mali, Dorato. Kuha ka na to, sa babit, iba ko kampiyan nito, lo. Bukan itu di musuh. Jadi ni rumah kami yung namay palopo susi to supaya po bukada. Nda. Lo ko do sandi Dorato. Opo sandi. Ya mana siya? Ya, Dorato hindi. Kilo mungkin nasi susi keto sitang ate. Alam niya siya dolo, no? Kanang ke. Ala na ako ni. Ada ko pagkukunan kami. Yate, yan nasa ate. Keluarga Palopo sama Anto yung may CS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700 pamangkin. Jadi yate adingku yang may Palopo. Sepakat mo jo, nakumpul pa mo tayo makumpul sa sangana, 700. Oke. 700. Lalu ko na doon kate kuma yang kita medibagi rara nabuku. Jadi mari kami bukade sabate ko pare te anak kata do. Asal ni bukade ni susi to. Ya, dan morato na wakili. Terus itu supaya yang penting itu tercipta tuh semangat yang positif. Membangun kampung dan keluarga. Meniti ambe inde, oke, Hengki inde lihat dong acara apa ini Om? Hyrox, ini acara pemotongan kerbau. Ya adikku tuh hadir karena kesibukan diwakili 200. Minta adikku tuh di luar yang namanya Palopo. 200. Jadi semua keluarga berpartisipasi, menyumbang untuk pembangunan kampung dan persatuan. Papa Teddy yang may rendang batu. Rendang batu. Lote. Komina 100. Jadi semua keluarga, anak-anak, cucu dari almarhum berpartisipasi menyumbang kepada pembangunan kampung untuk kepentingan di kampung ini. Kita masusah. Sana dia aku minta adikku udah menyebar itu bukan deh. Ini tuh. Mama Palen, 200. Mak Palen,
Pamapalin. Pamapalin Taluratu. Palen Oh. Taluratu. Taluratu. Mangka. Kami lang kita ko adik ko na melewani. Sadya ako ni. Kemudian Saratu. Lalu berapa kali sama anak dia usaha-usahaan mah. Bapak Gita. Bapak kita 100. Yandri. Yandri 100. Oke, gue puji salam dari Mateng Ngambe. Oke, Mateng. Boleh lah bosku. Oke, ambil na tato. Ya, Milo. 50, boleh. Nakabalan na. Aduh. Oh, ya mo niya kung manarang na tulad ko ano, berarti manarang ko na ko sinuno. Bukan ini tuh kumu ini baru 100. Ne kumu. Kumu baru. Ne kumu baru. 100. Oh, si muncul-muncul na sama amon ini. Oh. Kota Levani. Ya tuh kan dia dua. Oh, ngayon rambuan man tanong ba Jesus. Ako na pa 100. Oh, hindi pa ya? Oh. Kota to sama tatanda ba ngamo to? Oh. Kurang mo. Dengan din ko lang may mga nina. O Wandi. Kasi ang tatanda ito na kan. Tira. Tara. Tira. Oh, 50. Oh. Oh, bukan na kita itu sang. Mama Ronald 100 Levani. Oh. Bukan Mama Lili 100. Tidak mencatat dulu. Mama Lili. Bukan apa-apa. Mama juga orang Toraja Om di Sangala Kairo. Oh iya, Rerox. Oke. Sangala Kairo dekat sini, dekat. Oh. 500. Kilo lilon. Bar to. 100. Oh. Anakku. Oh, 200. Nanti Manila sa kartun mo. Pakai kumbina ko kila Manila ako. Yang kumbina tahu pasti bisa Manila. Oh. Betul. Ada tanda ko na kana. Tidak pernah. Bukan lagi, rampun ini kami pakai may sabat yang ada sekarang. Oh, pengkarel pa, oi. Baka magkakaroon oi. Pengkarel pira. Oh, 100. Alami. Ini 100 pengkarel. Pisar kung matanda-tanda to na selesai. Dana bos. Yan. 2 bulan. Oh, iya. Hindi pala. Hindi. Ya, kurang tidak di. Oh, may punya sana ni. Dami mo na baka be. 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 Oi. Orang punas kamu. Iya deh. 100. Yung pochi dari katok kiti ambil lah bure tuak ini. Mama Dirman 100. Nek Guntur 100. Nek Ruga 1,5. Oh, oke itu. Indah. Semua rukun keluarga antusias menyumbang untuk kebutuhan kampung, keperluan kampung. Begini berarti dia
samin to na. untuk kebersamaan di kampung ini. Oh, kamu Pak Badong. Oh iya. Oh iya, udah semangat lah. Nah, untuk grup Pak Badong. Oh. Tidak pernah. Oh, jadi ini Tadi yang bukan untuk sudah sama ditawari seni Pak Badong. Jadi mau dibelikan baju seragam dan keperluan-keperluan untuk Pak Badong. Oh, kakangku yang main palopo, main atau kisaninan sanganan terdidik soal. Oh, di sana so eri. Ya eri sangan na. So eri. Yo to pakitiro. Nah, yan na lendo do to banu to nanu na busarumo mo lendo kiba talo mo medyo lendo mo so eri. Oh. Dato. Ndo ako ni Nopi. Sarado. Oh. Banyay mo le. Minyak rambu anu. Bayan do ka to le. Ya, Gatsby, Wala lapis. ni nakati sa kaya ko kumuha na mga riyato. Minyak Yan na pa pukadi may. Ano ya, di ba le? lahir penuh penderitaan. Atau laku kan kan kenapa lurus-lurus sih? Aku wala pataruh pi. Ya, pataruh. Mangka siapa le? Mangka siapa? Malingku. Oh, Iya. iya, patarong ini sama lepas mo bertemu jawab. Mbak minta. Hah? Olah dilelang taruh mah. Ya, Pak Badong. Pak Badong terakhir mo. Tawai. Tengke 200 pentalun aku. Ah, natamo 200 pentalun. Ya, angkai. Tabela ko kita keluarga, terutama te bati tongkonan pakero, budak masukkan nina, semua bisa raka na jalan lamay tanga na dilelang na di alian ampa ya to ampa na di patorin di tapunan. Jadi ya kedeng keluarga dako ada kegiatan tayo mo tamale manginda susi do parara ya, jadi do parara demo ampa demo biber ya, jadi setiap kegiatan laden ya kenang-kenangan lako bananta batina ne kumu sola indo sobua ya ya pamulai lelang Amerika tabe catat di upela-pelai ya aku 100 iya langsung biarlah sudah iya Pak P4 jadi selesai langsung kita beli tikar pengererong 100 pelai-pelai Langsung dibayar tena toro-toro. iya Barero bayar 100. iya Papa Alan 100 Papa Moni 100 ini pada iya Papa Moni ya angka mau Papa Alan ini iya Pak Dewi do memang kendek iya minda Pak minda batina ne bane sugi 500 langsung dibayar ya ne Gilda 100 iya iya apa taruh tidak Allah tidak aku pa ito kami ngerti bang mo enggak Pak Karel 100 Acara itu Pengririn 100 ale dulu Pak Simon. oke, ini acara pemotongan kerbau Ya, bisa berapa nih to? dan di
Manusia dia ni Pak. Siapa dia yang tadi call? Iya. Ilan ni nate? Ilan ni nate? Ya, Kong Ririn. Anak Negau. Iya, oke. Iya, dipasih cocok dulu. Indah Pak. Papa Ading. Papa Adi ni pira bosku? 200. Ah, Pira? 100. Pengadus 100. dah. Ada Pak? Jadi semua keluarga Kual pisau dulu. Pengadus 100. rumpun keluarga besar Anak Negadi menyumbangkan 100. sedekahnya untuk kepentingan bersama di Tongkonan ini. Minta Pak. Kumpul uang untuk beli tikar dan peralatan-peralatan pada satu upacara adat Batine sampai 100. atau acara-acara Oh, yang nesamen. dilaksanakan di 100. Tongkonan ini. Jadi tidak perlu lagi meminjam tikar kalau ada kegiatan. Jadi mau dijadikan inventaris keluarga Tongkonan. Pakai tua. Pon sandi apa? Pon sandi 100. Pong Sandi 100. Hah? Batine tadi 100. Mo. Lepalan. Budak-budak mutek kunian teh siapa mampu kita kurang ya persen. Iya. Lagi dah. Alang Indah Mama Lili Yobay Mangkasa 100. Iya. Mama Rival 100. Mama Ronald 100. Ya alay, saluyo. Para kayo. Abu dia itu. Ya. Kalau ratu yo. Mama Lili, Mama Ronald, sola Mama. Ya. Mama Ripan. Ya, oke. Angka mau total lo? Dirga 100. Iya, Mama Lili, Mangkasa, Mama Ronald, apa? Neruga, Lebani. Iya. Iya, Mama Ignas 100. Iya. Mama Ignas 100. Dempa? Dempa? Ya. Siapa? Ya. Arfi Solakirai. Arfi Sola. Ya, Apri Solakirai. Nende dola. Apri Solakirai. Mama Inas. Apri Solakirai. Aprin 100, Kirai 100. Papa Palen 100. Papa Eta 100. Mangka.
Enggak dulu. Dempa. Di siapa? Taimo. Iya. Dentai Pak? Iya, Dempa, iya. Iya. Dempa keluarga ya, silakan ke sini. Ponganda Saratu. Iya, Mama Asti dari Bone Saratu. Aku pemulai, ya Bapak Rizka. Toh? Kira, iya, siapa kan? Ya, jadi apa? Ya, untuk beli tikar 2.400.000. Iya, kira teh 2,4. Enggak. Iya. Iya, tapi nako Papa Adin. Papa Adin. Iya. Ya teh lah disorong lah ko Papa Adin. Iya, untuk PP4 toh. Papa Adin 2,4. Iya. Terus semangat aku keluarga. Iya, dan kontrol kanda. Oh, taruh di sini. Ya toh, tedong dilelang nena, laku gereja 2,4. Ya toh lah disorong laku stasi Salutete Palopo. Kepada saya minta perwakilan dari stasi Salutete supaya ke sini untuk menerima. Iya, Toma Tanta, enggak tak? Bami, iya, silakan. Ini komendak. Tapi mau jadi yang perlu. Iya. Berapa jumlahnya? 12.400.000. 12.600.000. Oke. Serang. Ya, 12.600.000. Balulang tomangla da 2 juta. Jo pong tato kurande. Jelas mo tole? Ya, ya to paroki. Ya, perjelas itu paroki. Diterima lah? Iya, oke. Mantap. Silakan. Ya, Bupatan Residi te zona kegiatan ta maabadong. Jadi kikua kuresumangan ako kita soranasang. Tuh memang kalau kita ini sebenarnya di luar nalar kita sebenarnya, dan disitulah kita menampakkan suatu kebersamaan yang benar-benar spontanitas.
Jadi itu jumlahnya lelang tomak badong 5 juta pas 5 juta. Tapi nakuha kakang kunina patarubo yung mate ko ba nalang benak ko lang ito ni kaso na po marunong na po ni Jomay o katera matumba jadi kusana yang mate lata contoh namun sederhana namun kita ini itu mula implementasi contoh konkret nyata lalu keluarga bahwa sekecil apapun kenami mengatasi itu laki nangamelo ya denoba na ya kegiatan lah na pokok kita lang tondok dukung isolanasang menjadi contoh-contoh baik padang atau kure semangat laku kita solanasang. Jadi sementara sahabat dempa yung maiding kunina tu tak pana sahabat susi mo to mai yatulah diserahkan lah ko bapa na Amos sudah 4.500.000 ya 4.500.000 tentu natarima mo do tatiro solanasa tasaksikan ni denopa nana dopa ya do na secara teknis na apa tu kegiatan na ya baik padam toh. Tabe lagu toparenya siya lagu kita mintu Solanasan mewakili kelompok Maabadong kiku aku resumanga atau sumbangami Solanasan na pumatomora kumpas sakti siya pupagurunuran ni lamintu alo katomi labi lagu keluarga resumanga. Halo, mak kabar kabarnya apa enggak? Oh iya. Oke, iya mantap kira. Kita baca gimana? Ya. Tabe ako kita masoranasang yate natura kutarima nina untuk komite 700.000 rupiah dasa wisma 1,2 juta rupiah posyandu 500.000 rupiah yo pada motor semua. Oh iya, tayo. Ya teh. Ya pengririn. Ya tayo. Ini. Ini teh. Ada ini. Ya teh. Ya teh. Sipin.
Hindi pa misay. Ya. Ini apa? Depa. Siamo. Mbak, tahu malin na apa? Daun induk. Ya, alay. Siamo. Iya. Ya kita siamo mantabong kami. Tapi lebih cepat lebih bagus. Oke, Siamo toh?